Wetso ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone tse ke dikgang tsa go television tse di kopanya le nakaelo sa bone le Patricia Chobonyane mo puong ya diatla mme Ntebogang Sebetlela o tla re tlela ka tsa metshameko a re lebelele dintlhakgolo. Yona Masisi a goroga mono gae go tswa kwa Mozambique. Sepodisi sa Botswana se sega tema e bonalang mo twantshong borukhutlhi mo malatsing ano a boitapoloso. Fa mo tsa metshameko gone manyana 11 experience ba gapa bommampudi jwa kgaisano ya malatsi a Keresemose ya komanyana. Dumelang, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape le moeteledipele wa maphata a itshireletso o gorogile phirimaneng eno go tswa ko toropong ya Pemba kwa Mozambique kwa neng a ile go lekola masole a Botswana ba go lefatsheng leo ka lekgotla la mafatshe a borwa jwa Afrika la SADC go tlhabantsha ditsuludi kwa lefatsheng la Mozambique. Maikaelo magolo a lekgotla la SAMIM ke go ritibatsa seemo kwa kgaolong ya Cabo Delgado gone kwa Mozambique. Dr. Masisi o ne a jaditswe motshegare le mophato wa masole a lefatshe la Botswana le le kwa Mozambique le go ba beela mephetolana ya dijo. Tautona o ne a patilwe ke tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape, mokwaledi mogolo wa ga Tautona le maloko a khansele ya itshireletso le bagolwane bangwe ba puso. Modulasetilo wa khansele ya Tonota Rre Baemedi Medupi a re go gasagasama ga matlakala go santse go tshwenya mo kgaolong ya bone. Rre Medupi o buile se ko moletlong wa ntlha wa ngwaga mo go one go neng go rolwa sekano se sešwa sa khansele eo morago ga tlosiwa maemo go nna khansele e feletseng. Faith Ditete. Rre Medupi a re go gasagasa matakala a akaretsa meseto ya bana le a tswang mo kagong go atile thata mo kgaolong ya gagwe a tlhalosa ga se se tshwenyagela thata ka se senya selebego sa metsi e mo kgaolong e ga mmogo le serodumo sa khansele. O kopile banni go latha matakala ka tsela e amogelesegang ebile e rotloetsa bophepa le botsogo jo bo thapileng. Dingwe tsa di-challenge tse e le gore na le tsone mo districting ya rona ke ka ga e leng gore re tshwara matakala ka teng mo ithelang e le gore le mo mahelong a e leng gore ga sa e le gore o ka bona matakala o ne o sa tshwanela ke go bona matakala mo go one o ithela e le gore matakala a go seemo sa diphampase se se hela se le tsogatsa district ya rona. Modulasetilo o bile gape a lela ka dipalo tsa dikotsi tse di diragalang mo tseleng ya A1 e ralalang motse wa Tonota. Ke itemogetse dikotsi tsa tsela tse e leng gore gangwe le gape di re gapela matshelo. Go mo ke tsaya gore re tshwanetse re le ka go jothe gore ha re le mo nakong e tshwana le yone re ipabalele ka mo go gapegileng. Dipone tsa rona di thulwa ke badirisi ba dikoloi. Ke bona e le gore yaanong go mo ga go thula di-street lights tse di setseng di le teng go re busetsa ko morago. Banni ba kgaolo e ba kopile go tshwaragana le khansele go godisa kgaolo le go babalela dithabololo tsa yone. Faith Ditete, BTV News, Tonota. Dibelediso tsa mokgatlho o ikemetseng wa bana ba tshelang ka bogole le ba tlhokileng lesego mo botshelong wa Lorato House kwa Maung di supa fa dipalo tsa bana ba ikgatolositsweng ke batsadi di tswelela ka go golela pele. Mme Amy McBride o e leng mogakolodi wa tsa kgwebo kwa mokgatlhong o a re ba filwe teseletso ya go tshegetsa bana ba nang le bogole yo o feteletseng ka ngwaga wa 2009 mme ebile ba ntse ba dira jalo ka dithuso tsa lephata la boipelego ga mmogo le makgotla a bopelotlhomogi a mafatshe. A re bošeng jaana ba lemogile gore dipalo tsa bana ba tlang ka lebaka la gore ba itlhokomolositswe ke batsadi di golela pele. Maranyane Samakata. Bogogi jwa lefelo la Lorato House jwa re bo ikemiseditse go fa bana ba batlang ka mabaka a farologaneng legae la nakwana le le tletseng lerato ebile le babalesegile.
We take orphans and vulnerable children from 0 to 5 and children with disabilities from 0 to 10. We currently have 40 children staying here at Lorato House, which is the most. Last year at this time we had 24. So we have seen more than 60% increase in the number of children that we have at Lorato House. Bogori jwa re bošeng jaana palo ya bana ba ba sa tlhokomelweng ke batsadi e oketsegile potso ke gore matsapa di a tsaya kae. So drug and alcohol abuse, I think, is contributing to the neglect. I think the economy as well, that people have lost jobs, can't find work, things are more expensive, and so they're not able to provide as they hope they can for their families, and so that's leading to the decisions by the social workers to remove the children. Go le gantsi bana ba batla ba sa lebege sentle. Ka itela bana bangwe ba tla ba le malnourished tota. Mme re leka ka bojothe ra ba tsaya re ba isa ko bongakeng, and then re be re ba isa ko bo dietitian go re isa ko ngakeng pele ngaka na ba re okay mo isa ko dietitian ba ba nela di tse ba di ba nela bo mashi bo eng tse ile gore di ka ba thusa gompieno ha ne ile gore go le maleba o no ka bona bana ba ile gore ba tsile ba le malnourished. Mme gompieno ha o ka ba bona go kwa bo a dumela kana ke ra ngwana o ngwa le 2 years mme a sa tsamaye. Mokgatlho o supa fa o tlhaelelwa ke madi. Naka ke bua rena le bana ba le 40 mme re soletse bana ba bangwe ba ba ka goroga kana nentse le 44 so 4 o tsamaile re be re sala ka 40 re soletse ba bangwe ba ba ka nna ba goroga gore banna ba oketsega hela ha re renya 2 yo a tsamaya ha gongwe go tsamaya 2 go ta 6 so dijo tsa bone ga di lekane mme le staff re shotelwa ke staff gore ba oketse staff go bategai madi. Bana ba ka tshwara borataro ba buseditswe kwa malapeng a bone selo se ba Lorato House ba se eleletsang bana botlhe ka go tlhoka go golela mo lelapeng go sa siamela kgodiso ya ngwana. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Fa re boela mo gaborone mo kamano wa polisi ya Central Superintendent Sharpson Mbuso a re go bolotsa letsholo le le gagametseng le la akaretsang go okediwa ga dipalo tsa mapodisi mo mekgwatlheng go fokoditse borukutli go menagane mo kgaolong ya bone mo malatsing ana boitapoloso. Superintendent Mbuso o tlhalositse se mo potsolotsong le Botswana Television News tsatsing la gompieno. Solevelo Tombale. Mapodisi a kgaolo ya Central a tlhalosa fa kgaolo ya bone e itemogetse borukhuti jo bo kwa tlase ka malatsi a boitapoloso. Le fa go ntse jalo go ya ka mookamela mapodisi a kgaolo eo o tlhalosa fa ba nne ba tshwenngwa ke dikgang tsa melato e mesesanyane ka malatsi ao. Go na le melato e re tshwenyang, melato bogolo jang ya go thubiwa ga dikoloi tse di thubiwa gantsinyana motho o etela motho a bata pheka koloi ko ntle o itla gore ha se tsa tswa mo teng ha jarata o itla gore koloi ya go ithubile ke ngwamela tuile gore e re tshwenya thata e re bone me no go so kalo mo kgaolong ya rona. Superintendent Mbuso o supile fa gape go nile le kwelo tlase mo borukhuting jwa dipolano tsa bosotlogo di tshwana tsa baratani mo kgaolong ya bone. Mo nakong e ya gompieno a re la dikgang tse dintseng jalo mo kgaolong ya rona ya Gaborone le Central ya gore gongwe dintwa tse di amang baratani jalo mme gongwe di hela di batho ba tlhokagala dikgang tse di tshwanang bo rape mo kgaolo ya rona ga rena natso re nile le lesego thata mo nakong ya gompieno mme ke dumela gore ga se gore ya be sisipele ya be le gore go tswela gore re tshwere go le kanang kana setšhaba se tshwere go le kanang. O ne gape a tlhalosa mabaka a ka tswang a bakile gore borukhutlhi bo wela tlase mo kgaolong ya bone. Re setse ke le ra dira dipatrole le batho ba maro a pula, setse ke le ra dira dipatrole le batho ba partiale mo go yone nako ya festive. Setse re kile bone ba na le di-clustera gape tse e leng gore ba dirisanya le di-neighborhood watch di-area tse tshwana bo maro a pula go na le go ile gore ga go nna nako tse ba hira batho ba ba salang ba ba tlhokomeletse bo extension 12 bo extension 10 le bo extension 2
so ke dingwe tsa dilo tse di dirang gore crime e ke tia ko tlase. Mapodisi ne ba le bantsi patrone le telone go sena go sa itirelo go sena bo gore space senyeletse ya ka ke le mo complexing ena ya ka le bona ke bo ga gore ke swa majalo a teng go na di club gona di baragape mme la police ne a tenelo ne tshwara le sentle nna go ne di tswela sentle mapodisi na le teng thata gompieno nka rena ba tlhapolosa letsogo na ba le teng le mo ditseleng mapodisi na le teng gone go ka le ka go tsenya thuto mo go rona Batswana gore kgwetsang sente ko malapeng a le togetse go siamene mapodisi na le teng ba dirile tiro a bone hela thata ba sepodisi ba tlhalositse fa ba tla oketsa dipalo tsa mapodisi mo mebileng ka nako ya fa go gorisiwa ngwaga o mošwa go netefatsa pabalesego ya mongwe le mongwe. Ka jalo ba supa fa lekalana le lešwa le le bidiwang city policing le tla nna teng go ba thusa ka nako eo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Phalane ke kgwedi e ka yone e tlwaelesegileng gore go bo go rebolwa letsema go rara lefatshe leno ka bophara e le go supa tshimologo ya temo ke nako e ka yone balemi ba simololang go baakanya masimo a bone go lema le fa go ntse jalo mo kgaolong ya Okavango balemi ba ntse ba emetse pula ya ntlha e tsileng morago monongwaga ke ka jalo ba simolotseng go lema masimo a bone ka kgwedi ya Ngwanatsele. Tiny Tsukudu re simolotse ka teng re simolotse ka di 24 tsa November ha re sena go simola temo ka di 25 tsa November dipeo tsone re jadile dipeo tsa rona tse di ipeetseng o to itella balemisi ba goroga yana ba simola re kwadisa dipeo rona ke re jadile masimo a mangwe ke a hedile balemi ba ba supile fa go se maswe go bopula itsile ngwaga o fela se se botlhokwa ke gore ba kgonne go lema buto dina kuna ne do mahangu shwapa mahangu no mundere no ndongo no kachama no nanda no kachama no mangadi kushwa popo no mayungu kisemlitse le magano November 25 kisemla go le maga ki thaganda gore mbukola jo bisiga ba neta pili kilima lebele le mabele le magafu lenche le maraka balemi ba Okavango ba santse ba tshegeditse ngwao ya segologolo nako e ntsi ba dirisa ditonki le dikgomo go lema. Tiny Tsukudu, BTV News, Mohembo. Maitiso a Bakwena Music Festival a tla simololang go tsila ka moso a solofetse go ungwela banni ba montse wa Molepolole go ya ka morotloetsi kgotsa patron wa maitiso ao Rekabo Morwaeng. Maikelo magolo ke go thusa dikgwebo dingwe le banni ba montse wa Molepolole go roba sengwe mo maitisong ao. Re Morwaeng o buile se mo mosong ono kwa dipaakanyong tsa go simolosa moletlo o go tlhalosiwa fa gape o tla itebaganya le dikgwetlho di tshwana botlhokatsebe le tse dingwe tse di aparetseng motse wa Molepolole. Pego e rulagantswe ke Bodulo Mogorosi le Jessica Philane. Go ya ka moanamisa mafoko wa maitiso a Bakwena Music Festival re tlamelo letlole dipaakanyo di tsweletse sentle kwa mabaleng a Molepolole Sports Complex. O tlhalositse fa ba solofetse bodiragadi jwa maemo a ntlha go tswa monogae le kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Motho a tle go rona di bulwa ka 10 di a go tswalwa ka 10 ka di 1 ya le rata gore batho ba tle maybe le rotloetsa gore ya ka letla Bakwena Music Festival a mokgweetsi ena se ka mana le go sega sepe a mokgweetsi ene e be le o nwang tse di rapeletsweng ke rara. Mo parlamento a Molepolole South Rekabo Morwaeng o supile fa maitiso a tla thusa go nonosa talente ya beng gae le go tsholetsa serodumo sa motse wa Molepolole. Stage show se bonanse le sound e tswa mo Molepolole ke kompone mo Molepolole me sound yone ga se yone he security company tse di yang go dirisiwa mo festivaleng ke tsa mo Molepolole bo taxi mene transportation ya go benefit ya mo Molepolole di lodge ya ka kibualo ena na mo motseng wa rona Molepolole ba ba dira maitiso tumalano e ntse gore ba rotloetse ba diragatsi ba bone gore ba ba tswang ko ntle ba seka ba nna ko Gaborone kgotsa ba nna ko ntle ba dirise di lodge tsa mo Molepolole go nemo kana ke go atolosa
ebile ke go tokagatsa itsholelo ya motso a Molepolole. Re rotloetsa thata re le ba Bakwena Music Festival gore tshwaragano e ya Botswana ga mmogo le badiragatsi ba mahatshe a mabapi ba ibile ka seelo re dumelang gore gongwe ba hapejana go ka thusa go godisa bodiragatsi jwa mo Botswana. Bakwena Music Festival e tla e le kwetlepa boketlepa bo re bosupa ebile re bo bona ka tomagano ya rona le morahe. Le fa go ntse jalo barulaganyi ba maitiso a ba tlhalositse fa itshireletso ya batsena mo letloo e tla beile a maemo a kwa godimo ka ba sepodisi le batlhokomedi ba ba hapegileng ba tla bo ba beile seemo leitlo. Moletlo go tlhalosiwa fa o tla tshwarwa ngwaga le ngwaga. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Re sa le fo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la Botswana le santse le tshegeditse maitlamo a go goga mmogo le a SADC go tlhomamisa kagiso le itidibalo kwa lefatsheng la Mozambique le le tswang kgakala le gomagomediwa ke matshosetsi a seemo sa ditiro tsa botsuolodi kwa kgaolong ya Cabo Delgado. Fight masole a Botswana a kwa Pemba, Mozambique gompieno a gareng ga a mo tlhomong ya lekgotla la SADC la SAMIM go lwantsha seemo ka koo. Tautona o ne a lebogela bothakga boineelo le boitshoko jwa bone mo thumong eo. Re tla boela ko pegong eo sentle kgante jaana. Mme ha re gatelela go pele mongwe wa barulaganyi ba moletlo maitiso a Local ka Monate Festival Respin Mabotle a re o itumedisitswe ke dipalo tsa batho ba ba tshologetseng maitiso a o lentswaela ntlha a tshwara kwa Maung. O tlhalositse fa maikaelelo a moletlo o e ne le go tsosolosa le go rotloetsa badiragatsi ba monogae morago ga gore ba amiwe ke manokonoko a COVID-19. Kgomo Tsego John. Maitiso a Local ka Monate a bone thologelo ya babogedi go tsweng mo mafelong a farologaneng ba ba neng ba tsile go akola kopelo le mmino wa badiragatsi ba monogae. Maitiso a go tlhalosiwang go ne go diragatsa beng gae fela a tlhalosiwa fa le botlhokwa mo go rotloetseng badiragatsi ba monogae go thele go rotloetsa bagwebi ba ba botana. Our local artists, they are very good enough, very. So they're enough to fill up the stadium. And again, they can even struggle after the COVID-19. That 2 years, they're not making any income or something. They said, let me make them make money. For a long time, we can have an event it's locally packed. And I think here we are now. And we are having an event any artist in the artists even people they can appreciate no, we can have an event it's strictly local and even successful. That's the first in a while. The local artists, they're giving their best, and I just hope that this happens every year because it's best we support our local artists rather than to call artists that are out there. Events like this, we get them once in a while in a year, isn't it? So normally, when it's like this is how we can make money and attract all people from other sides of Maung to come and boost our businesses. Because during the year, it's not easy for you to get through this. But as times like this, when there's an event like this is how we can always boost up our businesses. Barulaganyi ba maitiso a ba re tsholofela ke gore a nne ngwaga le ngwaga ka jalo ba go thile Batswana go tswelela ka mowa wa go rotloetsa maitiso a mofuta o go godisa mohama wa bodiragatsi mo lefatsheng leno. Kgomtsa John, BTV News, Maung. Ba tsena maitiso a rana ka Festive Fun Day ba itumeletse thata ka ba kgonne go akola metseletsela metshameko moopelo wa dikhwaere ga mmogo le go itumelela badiragatsi ba monogae ba ba neng ba natifisa ka go supa bothakga mo seraleng. Emmanuel Rapoa.
Banni ba motse wa Ranaka ba phuteganela mo molapong ngwaga le ngwaga go tla go itisa mmogo. Fela lefelo le la bo le kgatlhisa leitlho thata ka lesupa bontle jwa tlholego go feletsa le ngokile banni le setšhaba ka kakaretso go tla go iphokisa phefofa ka malatsi a boitapoloso. Dikhwaere bo di a godimo le tlase go jewa mmino le koma. Re phadisanya hela ga re duelo ra be re ira ngwao ye re tsang mo botsading jwa rona. Re lala re itisitse, re lala re apeile dijo tsa Setswana. Re ikgantsha ka bodiragatsi jwa rona ka talente ya rona e re filweng ke Modimo. Re tlile go tswelela re ntse re rata go ya ko pele. Morwa modiragatsi wa pele yo neng a tumile ka leina la Tau ya Koma kana Go Master a re le ene o tsere mo ditlhakong tsa ga rragwe go tlotlomatsa le go tsweledisa bokgeleke jwa mmino wa Setswana. Ga re sepe ntle le go tlisa boitumelo mo batsading ba rona, mo baneng ba rona. Se ke sone tebelopele ya tlhwatlhwa ebile ke sone gore go ithuta mo go tseneletseng ebile go lebatsa dilo tse di tshesanyana. Mme ebile gape ke rata ke leboge Batswana thata ka ga ba nkamogetseng ka teng ke letabana ya Koma. Ba ntshapota thata mme ebile gape ke gore ba tswele ba ntse ba ntshapota. Bagwebi le bone ba iketletsa go ipaakanyetsa ngwaga o tlang. E re thusitse go gongwe rona re le banana. Ke bone gore e botlhokwa nna mo go nna e botlhokwa ka gore mo nakong ya gompieno ke kgonne go ira madi a botoka a ene gore le ngwana ke a go kgona go mo rekela uniform. Morulaganyi wa Ranaka Festive Fun Day Rebalese Montwedi a re go botlhokwa go supa mantlenyane a metse ka go farologana ka se se kangwa ka babeeletsi le go nonotsha bojanala. Ke go celebrate heritage le ba mo motseng wa rona go na leng se le ka sa kolang. Molapo ona wa kgona go ela wa kgona go tlala metsi mme a sampontse yana o na le tlhaga e ntle e leng gore re kgonne go e beola gore e nne lone serala go binelana dikhwaere go ragiwa bolohana dikgantshwane tsa mmino tsa poko di bona gone ha bona. Re lebile mo gore banana ba tswang ko tlase ba na le keletso ya go dira metshameko. Emmanuel Rapua, BTV News, Ranaka. Malapa mangwe kwa kgotleng tsa tshikinyega di-line ko mahalape a simolotse go ikutlwa manokonoko a tlisitsweng ke ditlamorago tsa pula e neng e nama ka mašetla mo ebile bakileng merwalela. Banni ba re ba leka go ikokoanya go busa matshelo a bone kwa tshiamong morago ga tshenyo e bakilweng ke dipula tseo. Ba ofisi ya molaodiko ba re ba tshwere ka thata go thusa malapa a le 20 le borobedi a amilweng bobe ke morwalela. Ha re ntse re dikologa le motse ka gore re ne ra nna ntse re amogela dipego ga dipula ntse di tsweletse dina le ga sona di kgaotsa e le gore yaanong re le ka gone gore re thuse batho mo malapeng ba tseneletswe ke metsi mme re tletse le gore metsi e leng gore e tseneletswe ke metsi ka selekanyo se leng gore ne go sa lebege ke metsi ka nna kana malapa ka nna 20 le bohera bobedi 28 e leng gore re ne ra simolola re ditshekatsheko ka gore ba ne ba tseneletswe ke metsi mo le dijo di neng di sengwalo ke metsi ga mo dithoto tsa bone mme se sa re tlama gore ka bohego re ba thuse ka dijo le gone gore re thuse gone go ntsha dithoto mo matlong ya le gore di ska tsa senyega. Semo maka pula e setse na le gongwe letsatsi kana mabedi ntse e sane e kgaoditse metsi a bepile ha re bua yana le malapa ba setse ba boetse mo malapeng mme kana se se teng ke gore re mo pakeng ya dipula di tswela ka gona go ra gore seo re tshwana gore re tswa ka tsela ya gore re heme seemo seo gore se iragale gape mme kana bothata jo bo teng jo le re ka gore re baakanye mo nakong ya gompieno ke yone kganya gore ha ke le ba metsi e ya gilwe ha o ka reng go ko tlase bontsi ja metsi ha o e tshwantshanya le ditsela tse di hetang gape le ga metsi e mme gore ha metsi ya pula a thologa ya lo a hella a tsena mo malapeng ka gore kgetlo e tona hela ke storm water drainage e leng gore ke yone re tshwanang gore re itebaganye le yone mme mo nakong ya gompieno go hema se go iragala gape re dirisa dikatakata gore re leke go epa mesele e bapileng le metsi segolobogolo e re lebileng gone gore ha dipula dina thata yana ya mega metsi a tsena mo malapeng ao. Morolalo mme o ramile hela thata mo businesseng ya rona
ka dilo di le dintsi ka gore gantsi re dirisa dilo tsa motakase. So gona ana re na le printera e leng gore ke ene e re direlang botshelo, e re tsenyetsa madi gore re kgone go duela lone le le re leng mo go lone. So e re amilela thata, re kena ka di-computer tsa batho, di-laptop tsa batho, go the sengwe le sengwe se senyegile, a go berekege sepe. Le simolotse go naela ka bo pastor one, mme yana a neng kete ya kgaotsa ya toga ya nna ntsi ya tswelela ya nna ntsi. Ha re ntse ne re le ruthela mo ntule bana, ha re ntse le koma le bele wa ka ha morago ka ha le koma le wa ka ha morago be go ra gore metsi a dijarata tsotlhe tse di ka ha morago ga rona a ta re tsenelela, a tsena ka ha morago ko kitchen, a tsena le ka lebati le ntse re le tswetse, metsi a tala ka ha nnetong ka sitting room, a tala le mo dining, a tsena ka di bedroom gongwe le ngwela ga tala metsi. E ntse le kwa mahalape go setse go tlhokafetse batho ba le bararo merwaleleng eo go balwa ngwana wa dingwaga di le 3 le monana wa dingwaga tse di le 15, wa boraro ke rre wa dingwaga tse di 25. Dintho tsa rona setse di le 3 e le irile re ka merwalle ha e simologa yalo ka lona letsatsi leo la Boxing Day. Ra nna le ngwana o ngwaga tse 3 yo e leng gore ene o na le mo lapeng, go na le mosima o epilweng ka morago ga lapa. Mosima ela o boteng, mme ngwana o gore gore metsi a ba tlala mo mosimeng o, gore re gantse a tshameka ka ngwana o itse le ngwana a hela ile ko morago ga ntlo. Mme ano ha botsadi bo mmatla bo sa mmone, ha bo a gore dinao tsa go ba bona le gore di hella gone ko mosimeng o, sa ira gore botsadi ho bo potlake gore ba hokotse metsi a o ba ntshe e ba kgona gore ko bohelong ko tlase mma ba itlhela mmele wa ngwana a setse a re latlhegetse. Mme e nngwe e nna ya bobedi e le gore re latlhegetswe ke o mongwe ngwana wa ngwaga tse 15, ene le o mongwe wa tsala wa ngwaga tse 11 ba ne ba tshameka hela mo dikholobeteng tse di tonatona tse di tsamaisang metsi one a pula. Mme gore go tshameke mo ha metsi a tla ka bokete, o mongwe wa tsala go ngwaga tse 11 a le ka go tsibosao wa tse 15 gore metsi ke a wa etla tshabako yaanong o ka gore ne le go tlhalosega ne le ngwana o neng a tlhoka kutlo sentle, a sa utlwe sentle mo tsebeng, mme a nna gore a ska mo utlwa ka go tlhoka lesego. Metsi a be gore ra hella a mogogola ka gore o wa tse 11 o na kgona go itshwarella ene mo kolobeteng, mme o le metsi a motsa, mme ha ba kua mokgosi yalo e ba mo tsere ka boheo ka gore a na tla a le boketibile le ka haneng a tsamaya ka teng, gore gore ana ba pallwa kana ba retelwa ke gore ba ka kgona gore ba mo thuse kana go eo. Mme a batliwa tsatsi leo mme re la re le latelang a itlhela le gore metsi a yanong a mo kgwetse ha le hathoko, mme bile e le ene ga mmogo le kgomongwe lone e ne tsero ke metsi yao. Re bona a tsa tshwetso hela re ke itatlhela mo metsi, mme ga nna hela jalo a itatlhela mo metsing, mme ha ba sentse ba re ke ha metsi a motsere kana le mo lebelong metsi a teng ebile a le bokete. Ha ba go bua mokgosi ke ha a sa ile le metsi ya nna gore pego ya gore ga go ba sepodisi, mme ba re itsise rotlhe e le rona ba namolo e le komiti yone ya disaster mo kgaolong. Ra simola letsholo hela ka tsatsi leo e le la bobedi ka di 26 tsa ga December, mme ra tla la bobedi letsatsi la heta re ntse re le mo patlong re le mono ke nyone go tsweng hela gone ha tseneng teng hela karo o sa la itatlhela mo kolobeteng hela ha herero ke a le gore go kopana teng junction e leng gore ke ya Botalaote le Tidimalo gono, mme le ka ha khotleng ya herero gore re kolobete tsa mahela jalo go itlhala ya go tshela ya loko konokeng yone ya Mahalape. Boro go bona go bona mokgabola mo Mahalape mo ba noka ya Mahalape ke le noka e tla betsa ma sekgala hela sa go heta go Bositsile go Botswana le go bo Kudumatse ya hela ya go tsheletsa go Limpopo kono ke ya Limpopo. Mme go batla mo kana patloi re ne ra ira ya lo mma mo malatsing one la ntlha la bobedi ntse go sena
le ha ile tema epe e bonalang hela ha kolobete kopanang teng le noka e tsheletsa monokeng ga nna gore gono go ga ipelaetsa gore metsia ka gore gona le ha e menteng ho re ne re batle ho ka gore bangwe ba nna ba supa gore re na le pelelo gore gone ha re ka batla re ka mmona ngwana rona. Wetso le di dikgang tsa go television mme le ba thata go botsweletse o ntse o ikantse rona re boela go pegong ya rona ya kgante jana e mo go yone tautona Dr. Mokgweetsi a reng lefatshe la Botswana le santse le tshegeditse maitlamo a go goga mmogo le a SADC go tlhomamisa kagiso le thokgamo kwa lefatsheng la Mozambique le le tswang kgakala le go mogomediwa ke motswetsi ya seemo sa ditiro tsa botsududi kwa kgaolong ya Cabo Delgado. Fight masola Botswana a kopemba Mozambique gompieno a gareng gao a le mothomong ya lekgotla la SADC la SAMIM go lwantsha seemo sa koo. Mosisi o ne a lebogela bothakga boinelo le boitshoko jwa bone mothomong eo o tshedile o nkabetse. Ka ngwaga wa 2021 mahatsa a SADC a akaretsa la Botswana a na romela masole a heta 2,000 go lwantsha seemo sa ditiro tsa dithakana thogo mo kgaolong ya Cabo Delgado. Le tiragalo e neng e bakile seemo se se iketang mme tlogetse bangwe ba latlhegetswe ke bonno le matshelo. Go tsibogela seemo se ga mahatsa a lekgotla la SADC e ne le ka nako ya Tautona Masisi a neng le modulasetulo wa lekgotla la SADC mo mererong ya tsa sepolotiki le tshireletso. Resolve to help Mozambique end instability and insurgency in Cabo Delgado is as strong as it was from day one. One country is under assault and they scream out for help. The others are compelled by a founding document to respond. So this is why this mission is being in place. You are the first responders. I've come to thank you as one of the heads of state of a member state and a true contributing country. You are one of our citizens, or some of our citizens, who have committed themselves, sacrificed themselves to come and carry out this big gesture of peace and security, which is a prerequisite to development. So thank you very much. Latsi la Botswana le setse le rometse masole a heta 300 mesabe sa one se tsitse phetogo e kgolo o maitamong a go tisa thitibalo mo kgaolong e. Visit like this one is indeed going to be a moral boost for our forces. I can only reminisce, Your Excellency, about your strategic vision in terms of this mission. You proceed, deploy, and launched this mission when you were chair of the organ on politics and defense and security cooperation. You did that during the height of COVID-19. It was through your shadow diplomacy that you traversed the region to solicit for support to assist the government and people of Mozambique. Lekgotla la SADC le tawetsa tiro ya lone ya SAMIM ngwaga o tang ka Phukwi le sena go simolisa tiro ya lone ka ngwaga wa 2021 mme akaretsa seabe sa mahatshe a hera bobedi a akaretsa Botswana, Angola, DRC, Lesotho, Malawi, South Africa, Tanzania le Zambia. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Pemba, Mozambique. Wetso kana kwa re lebelela metshameko le Ntebogang Sebetlela maitso Khaizeraka go teng manyaka utla ba go boka ba re madistele jaanong ke tla di leba Madam Director ga ke go lebe dinao ke fifi a ke re izore fifi rata bokgare fifi
ke re kgarebe le lengwe le leng gore emma maitso go na le kgang ntse ke lebeletse mo dikganyeng kgantele e bua ka ga bana ba neglectiwang ka teng ngwaga wa hela ngwaga wa wela mme ko maung go be go ya le gore bana ka bontsi ba se ba gore ga ko ga Lerato Center Lerato House ba ile gore bontsi bone ba ka re ba latlheletswe ga ke tsora ke gone gore ka gore go ba tla ba le bantsi ka gore go festive kana go diragala hela go ra gore batho ba tlogetse bana ba le nosi kgang e tshwantse go tsibogelwa thata ga itira ka ke tsore go gopola maloba hale go ne ga nna le pego e leng gore bana ba ne ba shwela mo ntlong ba tlogetse ba le nosi batsadi ba bone ba ile go itisa ke dilo tse e leng gore gongwe di tshwanetse go tsibogelwa di iseditswe mo tseleng mme tota hela go utlwisa botlhoko ga e le gore selo sa teng se tsosa modumo go raya gore go gontsi tsana dire lebeletse maitshware ga tele pele tsa metshameko ke a go leboga kgaitsedi ya ka mo tsone sotlheng ka mogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela Slapasa Manyana 11 Experience ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Manyana tournament ya Manyana tournament kgaisano eo e ne e tshamekwa ka go kokoanya dintlha kgaisano e ne e tshamekwa ka go kokoanya dintlha mme 11 Experience ba kgobokanya di le 10 morago ga go fenya metshameko e le meraro le go tshameka maleka o le mongwe Emmanuel Rapwa ditlhopha tsotlhe tse di neng di nkgisana magwafa go batla bosimega di ne di le 5 fa metseletseleo ya metshameko e simolola kgwedi ya Sedimonthole le 23 go fitlha le 22 fela Manyana 11 Experience ya bo esa le itlhaola e supa maikaelelo a yone ka go nota ditlhopha tsa metse ya Mogonye le Manyana di le 3 le go tshameka maleka gangwe se se neng sa ba pega go godimo go feletsa le bafenyi maemo a bobedi a gapilwe ke setlhopha sa Lucky Brothers e ntse le sa Manyana itumeletse gore ya re ke e le gone ke simola go tsenela di-tournamente ke be ke fenya go a pele ke ka itumela thata re berekela mo go se ke se dirileng go a pele mo leaguing re tla go tsenela tournament re le Lucky Brothers re tla re ipaakanyeditse fela gore nya mme position ya rona ke 2 or 1 mme ke ka mo e leng gore re kgona go dira seo mo maemong a boraro go ne ga wela setlhopha sa Mogonye Combination Stars ka dintlha tse 4 morotloetsi wa kgaisano e re Karabogare yo e le mo palamente wa kgaolo ya Bosupa le Manyana a re metshameko e tla ungwela batshameki go ya pele ka e ba fa sebaka sa go itlhabolola ka talente ya bone kana motshameko e hetogile re ne re ntse re tswa go bogololo re ke tsa bodutu a kere e re a gona le ke tsa bodutu but ha re lenteng gompeko le mo maikeelong a puso hela go isa Batswana go pele ngwa metshameko ngwa dilo tse leng gore re dibile le tse di ka re thusang go tlhabolola matshelo a batho go dira mebereko le go itira botshelo jaaka re tshwanetse gore re gole go pele le setšhaba tournament e tshwana le e tlise motse otlhe wa Manyana le metse ya mabapi mmogo ga o dira yalo o dira gore o oketse dipalo tsa batho ba ka kgonang go tsaya mo go bone go ka isa bana ba ka ba sugang go begela ba ko pele ka gone mo tournamenteng tsa di bopaganya motse di ra gore motse ona o kgone go itse gore ka bone o ka itirela gore o tlokatse letseno la one Emmanuel Rapua BTV Sport Manyana Maitlamo magolo a Majimansha Soccer Festival ke go dirisa kgwele a dinao go bopaganya setšhaba ka go kopanya metse ka go farologana se gape le go godisa kgwele a dinao ka go epolla talente e ntšha le go ngoka barotloetsi ba tlhwatlhwa se se builwe ke mongwe wa barulaganyi ba kgaisano Rre Onosinkiba yo ntshitse madi a kana ka 18,000 pula go thusa kwa metshamekong eo e tshamekelang kwa Shangano CJSS mo Sebina Karabo Sebele ka pego Nkiba o tsweletse a re Majimansha Soccer Festival fa ya itebaganya fela le kgodiso ya kgwele ya dinao fela mme ba eletsa gape go tsaya karolo mo tlhabololong ya setšhaba go gating ke raisa madi and part of the money is I'm going to donate to Nshakashoko Primary School. We have a reception class here go Nshakashoko Primary School. So re ya ka mabogodika a re finance ke government o le phata le pela government re ya ga ka mabogodika le ano re tsama re raisa madi by any means possible. So part of the money I'm getting here at the gates ke a go share le Nshakashoko Primary School.
Re sa le foo kgaisano eo ya ditlhopha tse di 10 e tsweletse mme ditlhopha di ipatlela phatla kwa makgaolakganyeng jaaka re bona Bafana Stars e thulantse ditlhogo le Nshaka Shongwe Young Fighters mme Bafana ya fenya ka dinno tse 2-1. I'm very, very happy. Today it was a must win. It was a must win game because our group is a group of death. It's a very tough game. You would see the first 2 games for all the teams. It was all draw. So now the other 2 teams won yesterday and they went up to 5 points. So today at least I'm also seated on 5 points. So 3 teams are seated on 5 points, which means now the group is still open. They played very well. It's unfortunate that Arapana go goal after a lot of chances that guy than 10. Dikgaisano tse di swetse bagwebi ba botana mosola le fa ba nnile le dikgoreletsi. So far so good. The game di monate ke festive. Re na le kgwebonyana tsa rona gone ha dikgwebonyana tsa rona mme di re tswela mosola. La gompieno re ile ra hela ra affectiwa ke pula ile ya ske re tshware sente ya no le tsenonyana la teng le kotase ka gore di game tsa teng da ha di tshamekele go lo wane tsothe. Metshameko e tla ya bokhutong ka letsatsi la ntlha la ngwaga yo mosha ka makgaolakgang fa setlhopha sa ntlha se tla ikgapela 11,000 pula fa sa bobedi se tla neelwa 9,000 pula. Maemo a boraro la bone a tla fiwa 7,000 pula le 5,000 pula ka go latelana ga bone. Fa ditlhopha tse dingwe di tla phimolwa keledi ka 1,000 pula. Karabo Sibili, BTV Sport, Sibina. Dumela fela ka tsela ntseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgwa fela ka seno sebaka ke bisetsa ka go kgaitsedi yake ka elo go gakolla ditlhogo. Morare Maitso di-tournament tsa kgwele dinao ba bona yang mo lehihi ga ba dietsane ke a ipotsa gore go bonwa ene gompie ko kutlwa go tse dingwe di betsa bo 6 to 6. So I hope dikgang tsa security gone hale ke tse leng gore di dirilwe ka bonoko pile bo go godimo ebile thata tsone tsa batshameki kana le gore ne go tsietsa ona ba bangwe ba itse gore ha o kaake gape Maitso ke tsa gore kana metshameko ya kgwele dinao bontsi ba yone e kontle ga the main bodies go tshamekiwa go ane go tshwarwa botlojana hale o tswelelang tse o tshameka ba re go itumisa ra gona go dikgoro tse di kalokalo mme let's use sports intentionally go ruta bana something else other than tse dingwe tsele hela o bua kganye e ntle thata ka gore ba bona ke ra go tsenga football le monyenyane ke rata kgwela dinao go kgwela dinao go ane go khurumula botlojana e black kana e green go ane go ithuana go ra re lena ke tla gola ke ra it's not we should try and use certain things for certain things. O bua kganye leng gore ya itumedisa thata mme ke tsa ke re ba reditse bontsi ba ba rulaganye mme ga nako a monate Maitso it's the most wonderful time of the year. Nya mme gape e bile ga ba tshwanela go tsena mo lebaleng ka tsela ntseng jalo ka gore gape le botsogo hela o kgona gore o ne le cardiac arrest go diraga le seonyana mme bile se se itumedisang ke weather e a itumedisa gompie go ga se heat wave le maloba go botokanyana Maitso le hatse la itumela le tloga le robalanyana motsotsonyana modimo re rata rotlhe Maitso we tsware lebeletse di emeng ko pele Tautona Masisi a goroga monogae go tswa kwa Mozambique. Sepodisi sa Botswana se sega tema e bonalang mo twantshong borukutli mo malatsing ano a boitapoloso. Fa mo tsa metshameko manyana 11 experience ba gape mo mampudi jo kgaisano ya malatsi a Keresemose ya komanyana. O tso kana ko e a re kgaogane mme re kgaogane la go lebella seemo sa loapi. Dumelang ba ga etsenga mo releng ka seemo sa loapi o seriwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re lebella pula e re gatiseng mo mosong ono. My Caves Rust Border Post masome a mararo le boferabong
tsa bo Met Station 22, Ngwejane Met Station 12, Soa Met Station 5, Swanning Hill 3, Metsimantle Kgotla 1. Fa re lebela sentse sa loapi mo maitsebeng ano se re sebetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno go mo tsetselela ka mosa gona se re be go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo dikgaolong tsa Chobeng Habe gantsi kgalagadi borwa go tlhaba kgatleng le kweneng mo maphakeleng gona se re be go le mogote go kgaolong yang Habe ka 20 go ya go 21 fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se re be go le bothito ka 17 go ya go 10 fa re lebela mo tshokorong gona se re be go le mogote go dikgaolong tsa Habe gantsi le kgalagadi ka 33 go ya go 35 fo mo dikgaolong tse dingwe gona se re be go le bothito ka 20 go ya go 32 fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona re sebetse pula go Port Elizabeth ga mmogo le kwa Johannesburg ka 23 go Johannesburg 26 go Port Elizabeth fa go Maseru gona re sebetse pula ya diphefo le dikgadima ka 20 Antananarivo Harare le Lusaka re sebetse pula ya diphefo le dikgadima ka 27 go Lusaka ga mmogo le kwa Antananarivo fa kwa Harare gona re sebetse 25 Dar es Salaam le Blantyre gona se se pula ya diphefo le dikgadima ka 25 go Blantyre 33 go Dar es Salaam ke sone se se masalapi ne ke lo tshwaretse go le kalo boroko The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there.